Nimbula. Nak nakbaliw na siya mamay. Ngol chika ng na bakambula bikim ni Kersara. Babi ni binakati ko yan na ni siya mati kumay na kabinaka ni kuwa. Binaka bakalebu. Bikim ni na siya mati kumay na VCVT. Ni taka ni rong binakachika na bioliba ni programo ni Talanoa with Dr. T. Nabulong ko, bakatambak into sarchunga na ulutangan ni Buli. Anda marutakan na matasawati, menonda bulang itiko na nonda maramo o bunuai andievi kikau na balarua na nondra biba kong getitiko na sekolah sivi na buku ni sana bakaturanga o teilevu. Yana sigo binakadikua enda na ngwali tiko metelevu enda na ngwali sartiko na deba kay viti. Na vitala noa ni nondra na bakong getitiko na lubay kandamu. Na sana bakaturanga o kandamu na nondra na songo ni tiko na singa bakarumbuka. Na madha wangona karusa nga vulka vitu ni singa ni bulo Januari. Sa oching ko na vitu na miniti ngol chika ni ko na baka binibina ka bikim ni Kersara na sema ti kumai na yakabibina ka ni kuwa sa ti kung na nanda maramo bulang into kai anda maruta ka ni suleto ka na nona ngauna ngas ni buli alilia na ngatalebu na nona maybe was it weekend na signi ko na kena baka na numitekitiko weira na itumbu na ulutanga ni buli. Ya me baka na keni bakarau na bakarong ada mande do na serengo and baka binibinaka berto na gas ni buli melo toka na sere na liwabiao na toka lau mena tikbuna na nonda spitala no na sinubinakani. Nana
Sa rong binakandina na serenggo tapos kami binakabe master manisaw kerto ng gas ni buli ni Fijian Teachers Association Choir and na sel to koya na liwabiyaw na tokalaw. Wakong bula sa chukani bikim ni kaya na sema ti kumain bula binaka stiuli na veba bula binaka miliambale wangga ni saw daw dakadaka malo ang bula binakabali na sema ti kumay wakong bula tal chukani go be iliabi mother wine don bula binaka asina tengar ni balu binaka bakalebu na bito maniti kumai ena yakabi binaka ni koa me bakau ni sakilati ko na ulutanga ni bital nongo e umanati ko na buli na kabinaka ni kuwa au marutaka ni sulitu no ngauna maramgas ni buli alilia na ngatelebu na nona ngoli mai na bukunda to na leo ni komiti ya matataka tiko na bengarabi ni buli veira na isau bo ke kandabu andora kana nongo marutaka na nongo reida na tuber to sambite tiko na singa baka rombu kongo na baka dori tiko na nonra orientation kena dana baka baka petania veira keda na ngone era sa bakaroduru na be korni buli lilebu na nonta panua ya menda ba kumpul saranggo be na nonta marama bulan dokai musa buli binaka lilia nangatelebu Nakambule binaka Dr. T, usambule binaka talangana nonda biwa kadinto toko ni barong tikmena kabini kuwen na Facebook. Nisambule binaka. Isa. Wana putuma dan raki mai na buno sema chikumike na matevi ni lebu. Iyon. Uchika na kurturang isuba sa karomba na banua, raki binak sartunga, iya sandunga na na katakata. Isa. Wayo, ang dami chika ni na boardroom ni FTA. Sandila. Tandin, binak bali besar. Labulot talaga ka na chilik mbaki na song na sig barumbuka. O klan ni ko nang gaisa matambeka na kena ay baka madala kena matalala. Si pero matanga ni toso ng torbitalan no. Kaya matanga di ba matal tikin ke mumanda bi ke mina barong chukayatu na buno da butumike na bubale o susung mike ke na nomu buli ke na rakara kerongan nyo o siya matanga bi kemi na roni rongwata ang maramkas ni buli. Binaka, oyo na nangguilo alilia ng atalebu, oyo menasya nga imi kandabu. O baso tal nga kandabu, o bawa chibuti ay rewa. O bawa chibuti rewa, 5 na lubengun rasa bawa chitodoko, oyo buli nga na primary school menasya nga. O buli menasya nga, o ngalay buli saray andita kumbao. Nangunula ko siya kaya andita kumbao, yung simber chikunda niyang bakichinikan dua. Bambota was the smallest one I am back they came in and yeah, on the banda na leso. It was a beautiful time nang nungula ko din balater singay ko sa tunga na dangilambaw meli kadang poti todo ko na bali na buno mitu ke may kandabo o gila ko andi na kumbaw iya o la ko andi na kumbaw buli de o galiba ko buli tale bunsia buli bunsia o bambo te mai vei ke la me ke na nungu ke la bina kana nungu banuan na nungu be kani o le ke la bina sar ke nang bula bakandau la ko me bunisia mai buli university o mana no mando na tamba di buli mo lake ya ko rede o sama ni buli dang o leng gasini buli primary suda na nungu matua premature baby. So I had to stay with my baby. Kaya switch na nung vingarabi lako ba na libuli may tuwisar nung vingarabi na gospel kindergarten. Nimbera ni ungale ipipa buli ditali na University of the South Pacific Day. Mula ipipa buli di bekendra na gasinibuli. Ngoni buli nrebeling gasinibuli childhood education. Chukade na yung bagsak ko na bulome. O sa tosusar na nung kunanuma to a new field o sa living garabi na song baka marama ito okay.
Nguna ka au ingarabi chukuna songo pakamara itu okay au maru te kina wale usar chukuna be yere ole bulida na matanga limbula na ndotale na tambana buni da kavaka ni bingarabi kimba ngadi nere ando nere lele male chiawe. Sabi na kawali besar na mo siya may na mo tuk ni buli ni buli nga may na siya ngay kaya na mo toso andi na kumbaw panagmata na kaya na mo listal may buni siya o siya meron na mo may kili kaya mo tal babinakay na mo kila na ni biyokani na erin balit kaya mo na mo bula ba ando na mga ngoneleo te marama ni kandabo rin mo siya mata so na eron doon yan na machik may buni siya. Nanongo lebu lita lebu ni sia ndo tale na buli lebu be yaw mbala tamatenere au legi kile ken rango weka au ngale kila ken ndindi ni bichiki na to weekenda o bunisia ne buli bunisia iko kile ken to do sana kai kandam ken rango ni bamba deba ken rango ni bamba to kalau na injini da bo ken ramena deba ni kele menol be na injini da mayawe ni kele mai matavure na tumba misangai chuke mina sasali utok na lori sangai tu na lanchi ndo lak sar mayono ndalak tu mekenangon mayono ken ramay nakaseleka mani dake au libuli da sar lebu na ere au babi ni binaka ni ule chuko idei lebu sar nambula ule bulida na donero le minrawate bunsia nabi matai me mindo le tambuka na matai na ndona diuti kaden le tambuka au ngai minrawate chukun le tambuka mengai tukun rombo ko minusar ngani rawata sangai ndonere bina kan rali butuno tabale kan ratadingu rado zola may nambuka and it was expected nangon nila men rewe chuko may nambuka au minusar ngani rawata yo lebu biyaw au le chuko ide viso sarveo nambula au le head girl na ngo chuko may bunisia lebu nambula bobo au bambu tatalangani ko tayani nambula imbure mesali ndona nemi nabono incinerator me sangali ba sanitary beans na nemi balibo o bambu tadindo nambula ko tayani may andida kumbao lebu na bibisau lebu talanganero lebu lida toto kana kakana ninda tide lebu talangan nangon mandanunu mitu hindi din kakanan dalikan niya yo boleh bina kami yang boleh tenu leba boleh kacite kini usara meu kile yung mandanga patikinya patikina kanta wuraram pa boleh bikile weekend it was quite empowering na nung boleh taleve Sa totoo kasi babi ni binaksarba lebu na mo siya may dakila na buli man ta kumbawe na no muli buli yan mo tuko na may ni ko bakit sinikandua banak mada na no mo andana no mo yambaki patikina bere lele buli man ta kumbawe ron yo se ndo matanga na ere bobi ke mu ni se ngonele lele sara na mudurin bule lebu sarangan nervo bo balate olok sartu kami kandaw mo may form 1 mo may form 1 gay tiki po na buli ken ramdan na nungu classmates nra taman ni ngonele lebu tu iya au babi ni bina kay iba diti kinabiyon do na yalo mo kuni reto au do nanumachu kana turang nungu tumbutumbu nungu tata sembar chukuni tiki po na buli kiruk salak may suba kaya kay ko chura korbuli rula korlintana rana korni buli na na friend no Mr. Matitini na farm manager may vendor do tu watambe kan area agriculture sangay ruli ko chua po ki sangay tu na kibiyaw mo kilaraw chuka kana puno na may bula ke ko sarani reto balita ken to dok na ngon nele bichin ra chuko ye ngai litik bu ka din na buli kengen na orientation program kai ang gainda na kinayanga me ole babi kili tekiraw banaya ba na makina mona listawa nanungko ko de korpuli bandi tekini usartunga na singa men rasaya tu kenan raw bukan raw nangon nelewi bici ola ko tide sando na badien mo sa chiku biyaw balata nyu masali sumay korni buli lebu sarner lebu lida yang balatan bakan nindala ko tumekandabo o siyo tekiner to ko la ko ngana basa pambao bali tumbang kandabu e ole buli da sar lebu nair na iyo babin binakana nungkunguna ni buli may andita kumbao sa totok tukun chukumika na tadin taro lisa pedi burai buli binaka tadingo
tukuni kini ke mo bos printa to kana ngona merece ko ya. Iya. Oi, sangue minasang. Setuna na tadi talent ya binaka valeu. Mm-mm. Pamini binaka bike muna pa ang bulo chikumay binaka valeu sar na siya mo chikumay ni dana ngol chikuna vital no ni buli na sing binaka ni lebu iya ranyo ndor sa nalandi sa reto maramugas ni buli na namutu komiti na nabunabu chilchika na singa bakarumbuka rani wasya matanga may mate ka bubana na bakasama ni kena metili na orientation bikin na ngoni ni kandabu menra sana duru ya tena be korni buli lele. Pinaka na bakasama ni tikibu na orientation kay lak may bana committee ni Kandavu Education Committee. Kaindo na committee may toya buchi ko na tikibu sarangan yang bakika. Tikibu ni baika rutung may tikibu na chiko na committee binaka o mas tamarika uli na deba o mas taimo si Chale o Mrs. Salote na walwalo wate kay Mr. Sarsao. Mr. Sarsao Materit Sarsao. O mas te uli na deba na kian me bani chiko na rep ni high school. O kia bat ke Miss Salote na walwalo ken ruka man ru principal rurua. Sangay chiko mas taimo si Chale o kia nando uli ni primary schools. O Master Sarsao o kia lako may ba na FNU institution FNU lecturer may FNU o yaw na rep chiko ni early childhood education o mangka sinibuli talangan University of the South Pacific. Sangay chiko talangan do na nito legal officer alena na maram ni Chiliva o kia na lawyer. Me yo sa tike bu chicken rato na committee do na singa sangay may wasabi ken rato Mr. Roxiro na Balarua. O Mr. Nambalarua o kia chiko na nguna ka na Lyndhurst ndo na kambani kia bailabo tiki na chiko na non ramaroro chiko na ngone ni asana umbuan ramay bulitu isuba na tertiary institute sangga may babure baka sama chiko Mr. Nambalarua ni chenturang ni Kandavu ibanabo Kandavu what can we do bali chicken ranangon ni buli ni Kandavu kia de sangga lak mekin baka sama yana buno mendutiki buke tu sangga nanu mamesate ke busarangan non rabinda ni ken rangon ni Kandavu rasana bimbi mai ka bimbi bunsia bimbi Richmond bimbi Kavala men rasana mai banking kisibuli metoso tala bula tertiary institutes na tunanu makiambe chile orientation baleta ka indone retundana ni reto ya to menon daimone minuso ninde isara chikume non rayalo nangone ni orientation sa vanavi institutes ka pa ni chile may USP do levo nangonan rabi muri tungan do na friends sale register tuan do na program rutsa register watuyato so na inakin ni orientation kami va matatata kibiken rangone na non clear pathway na career path metike puna non register non jingia na program ya men chila ni sakela chiko na takataka ya revina kata meko ni register tundo na programu ngale min madala tuiloma kave ni ni orientation kai mesama iba matatatak sarabi kendra if you're planning to become a teacher kana matanggali courses matanggali program mo na laki mini ba ko weke kendra to na matanggali institute ban ko na buso o APTC kena skills baleta kavin total nga na tundana ni bimbi me kundra may padawir tunandangone na universities ngai mrenre chiko na graduate baleta ni bidala chiko na program manra nana makimeke wataker ran may rawata chiko bimbi na kena may stabitu na bulay suba na committee ka menamandi tikin weekend ranangon we will be kito sana chiko tunandana chiko me monita kito kono mubuli waningalin donan renre na lenga ya banalan lakumilom na buli ndut sana tuwaro chiko na committee ka menrut tunandana chiko so na monita takin non rabuli may assess ta kito kanaya paso binakachitali bikin ranangon nundu ya sana katiner tulong rutundana chiko ke babu na me tuwan kendo ni tuwa may chili na orientation program rasurechi may ken rana mata may na universities na training institutions ka men rana may chiko patangay dona banua under one roof may chiko nundu yang wane rabandi taki kito sana kiresar nga men rasana may register to whatever institution rana biala ko ke
Sa rara saranga o wanjin cinta kina ngas ni buli aliliam balatan na nabi murmuri nero tuku na may mire ni balatan nga ni non radure tombe ka ra namuri kan ra cuma ngason ritokan sa ando injing kina tu na accounting ra sabi muri saranga ayo talaga usah durti tu na accounting dong dana talaga nangono se bibuli mike mula ko USP mangkundan talaga na ermer na bikan ranu law so man rato resigns to mai nagaliado USP na leitur tu sana arts classes ngai banyen lei mini tos bina konon rabul batengan ni mini manda donu nga men rator na lesson mere babi ni binak saranga bike mo maramagas ni buli kikem to na committee na namutundana na bebu ke bikan ranangon yana programnya mut sambi tu ciko bikan ranangon na singa barumbuka. Iya, program proper tiki buna chini. Mendapat tamat cuma menangon yang ramai register rawa. Ramai register na tiki bu balo tu korang ngave yang sana tiki bu baitabi ken ratu na institutions. Sana tiki bu serang mai menurut sabaitabi, menurut bare tekina, nebo soichi kon ratu rani offer tekina. Korang makavekin ratu na tertiary institutions, sanggai laku mevekin ratu na levi the chicken rangkasini buli ni universities kan rana mai baitabi, menakavataki na the learning journey the learning journey na vinren rado sotava nangon ni buli na yapa sonre ni chila laku talanga mai sona motivational talks weekend ranangon ni man rabul me kandabu laku mene university kan rasa merawat tunon bulan rabuli be motivate kini kendra tuba bini bina kamate bika tunga imbosi chiku sanda betalanga betekitu na chiani imbosi niya sano kandabu baleta na non rotokon samarot kini kiam baleta kandabu kitu sanda na mata sakor sa out mai na scholarships niya sano tailebu tundana chiko na non rangarab chiko na ngon bulia sano bua non rangarab chiko na ngon bulia sano mba rana lo matar chiko non dengo ne bana bakin rangon kandabu rot sangay ba madala chiko ni tiabo na dono ngono manda usola scholarship korkade sama isoli nga na allowance weekend rangon sa buli chiko university sa for the last medo chiko mika sa min saran donere isoli tu masama isoli mbek nga yan dono dola bana bi kurbul sarame kandabu me bukan learning and teaching na material saran lo mani bali yo sangay bindeni chiko kan dono investment lebu ni asana menrabuki na ngoni buli inondo ya sana jadi rut sangay na kena committee mesati ke buya tu nika tiki busar nga bana orientation sangay lako to kana monita iloma baru tekitu na sotal ndero buki kena ngoni sandola tamani bibu ke lebu mendanga baka samtikin na non ranang wala menangon na sonon rende non ran stotaba na non rabuli marutekin na ninda rongoda ni chiko sona sale buni bibu ke bikana nangon menrakakun menrukun ra baka samtikin ni na may tutong duot na minindo na lomani kenra na lisi ra litaon do na banua na minindo na linga ni bibu ke tabab ni binaksar nga ke bikem to na komite bikem mo na tumtumbo warong chukumay so bikem mo na warong chukumay banua na rongo chuka to na biwa say na bong ni lebu me mo na numut chuk na bibu ke lebu sa lutu sa ambito na lendo komite na non na numit chuk nangon iya donero betu ko nga maramagas ni buli na talaga bodo biken na nangon ni mes solivio na allowance o bebabi ni binaksar nga tor nangon na kaya bikel to na leni komite na sana nangon sarmer na chinkadiwa dio sanga bulu kandua magdonya nung buli USP di solukan dua di solukan rua di sanga bulu katolu di solukan ba sanga to ribola na marau na babi ni binaka di kemisaka di via na Orange Lounge may USP di sa leko ya na kemisayan do na wanga ni bola mesulia to na sente babi ni binaksara nga valebu ni so na biba kalong nga tatay kala katuba ni Mary bibu ketuna bondo na soni kaka na te soni bola te soni yaba nga enda doni tu nintang ni bulitu sa ngol saranga to na babi ni binaka indo nero bia tuko na maramang ni buli alilia na ni rumah vital no ke na maramuan di edi ke kau na balarua venda to na sano te levu rutundana chugena na
na rutun na numuchuko na sano te level na te rutun dan sarang rutun bit sarang amita kina agriculture wat kina forestry dagay baka samte kina ni okanda ni kilite ni chuko na nondo tu wono ni te na yang gor nambo doto ko nondo tu kelas to ko kanda o kila ni nang kay toso no muto takataka na komite muto nang kay lilo na kana sana ide ia umaru tekina ni mutu mini bambinga i USP te FNU na ya na buna mutu be na numikenda total ngake na APTC wat kikenda to mena buso iya Dr. T nabuli ng bulan ng una ka sami na nga ni chena white collar jobs indo na ere mandando umbulo chikunda tumbu mai kenda ndalai buli nandanguna ndas tumbu mai mamina bando ni tukuni weekenda buli modakadaka morao ilavo na manufacture was never a discussion nanonda tumbu mai ya ndage membulo chikunda ngona kan ndage indana sarchinga that it is the main factor kaya tu nanu make melako mayo APTC melako mayo nandave lako mayo nabuso baleta ka kenra na banu ndre lebuli kena skills based me empata kindo nangon me buli sa ngaben kan sa auto ngaben ka sarota na bula me batu to batte kini chiko may USP rawata na degree korde sangali wangi sita kadaka laka to join the workforce take bu mayra sangela ko tuna kadaka minimbavi penaka but at the same time mini check and to ko nonda yangon and na chila na bachelor's in science min check and to ko nonda yangon daron chila na bachelor in arts ndre ko kendra nangon ina yang ata ke weekend na matanggali buli banika na skills based jadi tu na make men rolak mo APTC na demand ni takataka satu nanguna ka agriculture na kendra mechanical works jadi tundana ivina kamen rula kutala meken ruka kame solve kendra nangon na rambai lebu ni rauni jingjing meke and not just confined to formal training menrela ko na universities sanjena totoo Iya. ka saranga Usanda na tigil saranga iya menakora mebani na support sa chiko na komite levu na komite ka chiko na mbosini sana ken tuna chini todo ko choke iya sana binda ni talanga mena chiko na peer support within weekend rangwani menra vivaya longa ngati kitong nangabati kini kenra because they speak the same language renaroni they easily relate to each other so na peer support donere tu na may vital no tikin tala weekend ni mataka weekend na sampo manda toka weekend na bumay ka sa parang na may bukay vital no toki sabi na bali besar weekend na barong chumay doon na ya mo biya wase weekend na tumbu te weekend na to nandun bisusu weekend na nangwan sa bimbi may banua rasa chukay suwen na barong chumay nilibu na baka raw ya pa men rachila meron na ya atun sig barong bukay na numutu program Pinaka wiki mo itumutumbo barong chukmai si weekend na barong chuk mena bande ota ki weekend na itumutumbo ni ngonen na lakmai indo na rimbimbi tu na numen radukila na yung nanuma na nito nanuma indo do ni bimbi me kila chuk na itumutumbo na program ya sana barong me chila na lubiana me ko ni kay nga okisa lebuli USP okisa buli chuk me FNU mo kila chuk na na program me chila na lubemu e vida na course me na bakoraba na first semester vida na course no don mechila na second semester e vida na embaki ina choke na university kan na matanggalir man kanin don me mukila choke na itumbutumbu meron nga ibuli chiko nango ni mino wala nga nila chiko menango ni ko sa kila chiko tarong chiko mai wana no mo test sa vida na madha ni buli wana ba sa diu chiko na iduru men rasandana sar chunga mena itumbutumbu men ramonita tikini chiko mena buli Mekoni sa talam bitu ngamen nangon sa kenaki wile sa level university sa chicken level to kadi ken mal itu tumbu ker ban bimbi bekemu musa sanga mai mo makilasar nga na program ya bisa chila na lubemu taro na ebo soki na chila ina bana batu ibida tu nemba kinno na buli mo kilanchi ko baleta mongale binga rabi chiko mai ko bin binga rabi tu melima na emba ki me ono na emba mo kilabi na sartonga Oy ko sando don mo saya to chukaye. Das chanango ni chunga. Monita taki tarungi chuma sabana abo chukuna buli. Kiwala nga ve tu sambi to chuka tu me kaumay na non rival ni sudu.
rona passport size photo, na non tin card, jana tin letter bani chico, patana results. Indo ner kadi indo waka wali tikini tun rasali tu wana account na wali form. Oh, yung madun ritalman da moli tamba. Nambulan ni baka rawe, men rasa baru tikini kian ramai. Tutuk men na file lai, biu chukumai na ID me ko chukumai, eh? When such non FNPF account nangone saron la ko bata chume kadi. Men ta sabaro chukume kun nagay karada chuku. Why sa tiki na buli samber tu. Men ta sabaro sar chunga baro tumbu-tumbu. Nangone me baro tikin kian tataro. Vi talano chuku bata kinangone. Kind of nila ko ni buli bo. It's a big transition, eh? From high school, masambiu mai na comfort ni chukume kandavu ni chuku ibale. Sala kun total buli. Men rasa kilana ngone khasaranga na nomu responsibility kana nomu buli rado wallo mani tumbu-tumbu tambaka tumene so mi duru sawiri chukuna ngone ni mino chukuni matata na non clear pathway na study pathway kan ramechila. Jira todo ko sara babi ni bina kwali buna nomu biba ungechi na ire wasia mai men rababa rau chuko yatu ken bal me ko chukati roni tamba passport photo na non result ni bitarongi na non ID iya okay na ID birth certificate na ID ro ni bantai na tin card kena tin card okay weekend na binakata menra tora na non result ni bitarungi sandra kilach kung biya na ngoni na bunan ralake na Ministry of Education te sasol mi kurnibul na result na ken relak may si manragalipik tikin may na non results may na building may turaki ta kede Go Hill building Go Hill building tadi saran turmi na copy non results okay. Alright. Yan doon na copy ni result kadi. Oh, indo nandol Iya sa tukun chika tumeri bike muna barang chukumai na babarang ni singa barang buka sa tukun chika tumeri me mutamba. Mungol ngando na puno ni bitamba itauni passport photo me matati binaka na kemu itamba na nomu madali ni bitarongi na nomu ID me coach ka tubat kina nomu birth certificate ma wala chukumai me so menra email ya tu me roni matata chukune wili bike mto na babarau na doniti kena valo mabinakan total mantunom biba rotek bikin na barong chukumai na ya menra chila na email ya menra email ya tuke umbito chuka tu na punonga umbito chuka pa nanunggu na itukutuku pa na Facebook menra comment nga sambil sarang amin na ila baleta na nunggu hebe email maybe waya alilia@gmail.com. Okay. Ya narara na messenger nga may lebu salak nga may na messenger basta banda nga nunggu ila salak may lebu nasa respond may sambil sarang amin na ila so sandra tuku naman nga may non preference of study iya kasi nga kadena kinasinga tudok sa may chili kiye may chili nindot sana chiko kinrato na lang may nabi university panay training institutions Baro nga may bebe na kana documents kaya kirich ka tumekaumay. Sando na taman ni bibo ke lewe ni sa naminatal no vidun riake sa o chuk nando na no one stop shop na kana ilang beka baya we mir. Kaya to na no minatal ni lakilo talabe yo min lak sambula for FNU chemo lak kinabuso. Rutsan lak tudok mi. Sa totoo kasaranga na chilia na mutu songo na bos na sotaka na bale apa kina ilan salim na building ka na FTA building na chili na FTA hall kay chiko na Nolly Street takuni Holy Trinity Primary School ani na biyo nga may Flagstaff na matay ni Wrighton Bida na kaloko Bida na kaloko sa litiki mo program property ki na chini yo nangoni muli mutatama chukumai gaywan la kaloko mo sa may register rawa register bulatan sana chiko na registration forms na may buke ng biodata nerto dok balata kito merara kenito pamuri ke mutu na mubuli mo may fill ki form rawa
China kaloko sa tik mo nanta lotu. China nga nakaloki na rua. Oh, 10 to 2 p.m. And doon nataro lang ko chumika, taro chumika o cholame, sa boka, tuntunga moki bana weekend na mini buli me kantabu yan rangon ni kantabu, nrabuli talme na via say biti talme ka sosial susungay na we bono ni takadaka. Eron rangwal talangaya te sana bambinga weekend na lakmay banua. Lakmay. Dola sa tunga lakmay. Oh, yeah. Cholame sabo ka klani sa doon ba kaya na itukutuku sa wasi chukanya and dola bi kemutu dok nangon ni kanta. Kaya baka buli ba kamay ba siya buli may nandi siya buli suba siya tauni may kamelambasa siya buli may doon na kaya ngon nga ni kanta ngolean totoo ka saranga bikim ni nabarong kumay totoo ba ko binakabali bikim ni nataro chukumay binakabali uklan sa somimer na mutaro bikim mo na taro chukumay babi ni binakabali taro na binak na taro sa dola mino nga bikin rato na lako may banua dola tel chunga bikim mo na ngoni kandabu and sa beach tal nga iso bikin mo sa duro chumuno mongole EPTC te lako inandabe te ngoli na buso te Cornibia FNU USP University of Fiji any institution ngole mai sa dola tu na bisurits au sa bundana matanga na program ka doner no gumaraw binakabali besar maramagas ni bula lili na mu bito may na ibola mata doner na no gumaraw ni undan ni chiko na yalo ni kawai bikim to na ni committee sa doon na baka binibinaka vevekia ngol chika tu bikim to na ni committee na mutu bengarabia do tan taro ka sala ko may na mateni tarmer bicholami cholami oklanyo sa marotiki na soni tarmeri ni $100 raramba chiko na sota kae kaya ngone nga ni kantabu ngole mai dola tu na songo en sika bakarumbuka mungole tu batatama tikabuna chini ya datoro man tanang ngone babalan satu kuna nga tikabuna wal wala kaloko gali katalo ya tide kutala na bamber chukoy bale andra nga dudungu torno mo file no mo folder ngol sara tu batatama na FT hall ni na lechiliken na no muso tanang do tan lataro ngol chumika bikin to na vasu vasu di kantabu raw ni rangwale may merami barong tu Betul lakmay. Dola sa tunga. Na libungan niya ngonin duro ni bukya na singhawe kina binaka. Lakmay na baso. Lakmay na ngoni chiki-chiki bakandabo. Lakmay. Sa ana lelailan oklani sa sombeka na nomonitar endon bikim do na vas talangay kandabo ni ngole mai sa vivando ni chuka ni goberto na lin committee no maramgas ni bula lilia sa tukun moko iyo rotalanga ni ngole mai ni me barorong tu da siya ni kilan da min ni kilan ni na mayang talanga bikimu na basu na sota na singa barong bukay ako total chunga mena documents when sabi may register wanando na wanwan rasa na numay santo na taman ni bibu kilibo beke mo na basu beke mo na ngoni kantabe na be say bichi mo be ngol talanga mai mo na mo chugna singa barombu ka kaya na karosa nga bulka vitu ni singa ni bulo January teka muna chini na songo ya wala ko sa ngandre beke mo na ngoni mo ngol may patatama kota may no mo form na rona passport photos no mo madala ni bitarongi no mo ID but ken no mo birth certificate satu ko ni mai mo ngole mai sandola tu na matin katumba bike mo me mo ngole mai en songo binaka na singa baka raumbuka wow totoko baka otina bitala no ke dotal nero binakata mo wasia maramagas ni buli bikana na barong chukumai ando ner binakin sali bunda taro chukumai ka en non rasame rongo to chukuna bitala iyo bambo tani binaka menra chukutala na tumbu-tumbu menra chukuna tumbu-tumbu na sulang na ni taro menra taro saranga beken rabi university na training institutions na chiko
dari min matata tu weekend ra balata men ragila ko mbi chuku menangon me buli chuku men rasa kila chuku na be sana ya chuku bana balata na buli ndra kila me min serangan indona kena padi ban indona ngon ni taronga o yun na vieche na agriculture officer no ko sebe mi buchila ibina ka rasa kila ro to me na bana non rajing chingine daka balata kan rasa tu ni tamba ni na career pathway santo don matata chuku weekend ra na kena achieve ta kena career pathway ka din ruto nang ibibu kike ken ruto na ngasini buli ni bi institutions persana chiko warti kina na program ya bandre chiko ndara ni chila warti kina hotel setelah sana chiko ken ruto mena TLC mena tertiary education loan scheme bersana chiko talangan na singabi ruto bibara ramataki na kena bandoni na kena mini bandoni o mini kila yang ken ruto na chiko na matataro saran lako tel na iwi. Oh, sa totoo ko saranga. Pinaka levo. Marutek saranga bali wen na ngol tel chunga may na bitambana ba ni kare. Beloto na tambana ni Tels. Sando na songo binaka ni sa mintal na bitudriyaki. Saan ramay chuko batangay ng duwangan na pa numay. Raw saranga. Dotan lataro ngal chukumika be kendana sa buli chiko na be university sombe ka be kendana ngon sa chiko rawe PTC te FNU te USP ratal ngani rangole tu mai men me barrong tu men me vito ko ni tu be kendana ngon ne vovo relax saranga mai pinak saranga men relax mai sana bikem to na taro chiko mai santo na taro binaka mere iyo santo la taltunga na matin katumba ni ngole ni bakalilipo bikem muna sa buli raw chiko do na lilo binaka mere rangay ngole at USP te ngole at FNU te University of Fiji nasabi kili raw chiko iyo pinaksa nga kali peer support rabi buki batikin kendra rangwani doon dyan na naulutang binaka mere peer support chiko na bikin to na motivational speakers maratek saranga din ni ratusan surit may bida na ngoni ni kandabu sa rawata chiko na nonra buli sa rawata lang nonra takataka na may biwase chiko ramay wase chiko na ren rasotaba bat kena sali bu ya ben ulang paleta ken nan rendre nio kenda todo konta sakila ni la duru mo na bubu na burbur ni buli na sotaba nga nan rendre chibana ba ngas ni bola lili ele nan rendre van bimbi nan biu banwa mai bi makandabo na may tubararabi visau tatam nan bulang kay ibo libu na ere kede na kachimena law kena program ka may tubo ka men rabindani men ragay buli chikol rakilachiko we can always refer to these people ruchiko bana committee ravi kele batikin kendra peer support lamani campus ravi tartarong yu be chilanga chilbana ba lagi men damay sotan rasotan nan dangone men ravi bikilai ramay dani kendra chikoni tumbu kito na rani vingaravi chiko men damay bikilai na singabarong bukave Kesan ko na may na institutions under one roof ramay jingi nga na tebili awan ralake sarasaran lang ko na registration. Sa donere bibu ke bitame rebo si patanga mer ni rana bia bangis bibu ke sa min nyontan ban kanto na email mo ker bibu ko sakilachi ko na turanga te maramai o email juga ke sa do matanga na idola bimir sa na lutulay te mana sabi kelej sabi kelej sando na baka sama binaka na numutu may takabata na lino komitia maramagas ni bula na yawa numutu itubutu bin sana kora na songo na singa barumbuka chukutal numutu itubutu na lomani ang baki iya isa mo buso chiam excuse me na barumbuka men inda sana may register sana chukutal nga na form kito sana turno na biodata metuna kilake ke mai chiko bararabi chiko beyaba na institution eva sanjingia mena labulike ke kave ke to sanangai daka ke men sanangai tarai na bebe week 4 of the semester mesember mid semester break bebe week 4 baletan the week 4 kave sando lebunan jingin imbiu na buli wate ke nandi na buli sando ya ke weekend rango ni buli
Na week 4 kito sana tarikin rataliatu may sota tali. May sota solital tunga nangalala kista banandre nimbera na week 4 may tarikito may. Na week 4 kadi may sanang may sota tali may tunggindana na yaba na next need. Na komiti ka sana chiko sana nga may na monitor te kina chiko non ravuli. May nandana chiko na sali yaban re ni kike. Na nanguna ka levo ningetu ningato na program ka sana tarong may na scholarship isoli o kito minsan ito kini scholarship kaindo na committee menarongin na nindana ke iba ni rawa ni tikibutali na scholarship ni kandabu che mela kumandanga na soli ni allowance weekend ronda ngone menangindana na salibya pero ni bibu ke kena sana chenda bibu ke ngaba tikin kenda mbaleta na buli. O klatal nga maramgas ni buli bikimi na ngoni kandaw kimi tu ya tu na besi burubura lebun rabarong chukumi kae endola sa lebur ni kimi na daw ya tu me kimi bibuke bikim to na leni committee do mandong ba madalaki Na karsernga na bunang bimbi ke sa choke na nondu legal na ke chikuba na tamba nila wala nai sa may leo chikini committee ka baleta misana tikibuta kindo na education trust. Na education trust ka kimi na may monitor tiki na may nangarabo chiko na kina may labotaki na banana nuni kina may labotaki non rabuli na mandangwane mesana sole scholarship iyo mena balawataki resa tikibuki kana tikibuta taki na chiko na kina tawya butaki na legal trust ni education kandabu education nang kadisa na ngandre bisa ngana nomu tondorlinga mai kemunangon ni turangan na maram niya sano kandabu musa tumena biasa ibura-bura. Ni sana tikibuka misana lak may bana legal trust na education trust menang gay may indana chiko na kinabay labata kinon rabuli nondongone na sana gay tutale na criteria ni kinasuli scholarship pabi ni binakamata binite may indam beto kana chen ni bosine sana sa tukuno kia kaindo ne remindo bataro nga tu hindi gini kilachi ko benaro ni garaba na tambana ni buli yanda pa binibina karereng mo nambak ni kalu weekenda me sanati ko talake na nonrang garabi me pintay na nonra buli nang nontangon niya sana mendo na investment na lako bana buli Jena todo ko sara ende pa binibina kake aundo nanumutal chuka benda to na ngone ni kantabu luchuka ya Amerika doner na nukundo babi binaka benda to na leoni committee luchuka i California na non rotondo na numi kandabu chuka ya rotondo kumuni labo me bibu ke na bikor ni buli rongoda ni rutuma chila na sola me Richimondi rutsanga ita wir me rutu bibu mai bunsea klan rutu na barong tal chuka me nambong ni lebu anda marotike ni sa chuko sona sa sanga bani meri ini sanga induri kare na kandabu education trust sana doner non ramara wiki mina tueti balang Betul sila may na projectors betul laptop to kuntu high school se betul ibu kecil Amerika. Sa doon taman bibu kelip meri ni tantanan ni sa tos chuko na sa rombua lut sa tos chuko na sa no lebu na sa nomba da maroteki ni bani mutule apala chike na leo ni komite o klau sa musike mi chuka tu na barong chuka tu ke na no mutulilo barambe lebu no tu mutulilo sa rimanda en buku ni bibu kapitamer weekend rana ngone bantalanga ke weekend rana itumbu total nero binakata mo wasia para magas ni buli ni berni meta panontor bitalan no iyo mastemo si ke chila may na dona nona research ko tamay na data may na Ministry of Education nginda na hindi na level ni school dropouts ni koranga na form 6 may weekend to nondo bi korbuli may Richmond may bunsia may Kavala ni wili ni ngone buli toso chiko may na form 3 may yata na form 5 may yata na form 6 kade minatali che lutulelay tamani lutulay busaranga iyo bipa unge chichiko na mata binita weekend na nitumtumbo sasa ubina kana ngona salib na nondo yang ngone tangani sa tukun weekend reset salam dengan lete yang ngona sarana ilapo sa leram be kana bula iyo ndanga indana imbimbi talanga me buli mantanangon
Ngai ndo na ngone sa mai ato to kana matangin ngin the university sa mai to son na puli sa mai rambai le na lilo. Wani ngel stal mai te chiko sanando nando te ndo tani chiko na nambula. Kaya bimbi ke menta dan sarwal matuna tumbu mai kandapo. Na data na information to wana Ministry of Education minda ni saratunga ke na level ni yang wana sambi ulindole mi kandapo. From our own assumptions tuna numambeka ndembaleta ni sasa ubina tunangona basali cicing yo mina walangan chicken rangon tangani nangon leo talangan rich hivi wambo takade sando chukuna ibata kila nimbimbi mesabang kangava takitala manda nanda bitoko ni kinabuli men rasaba ungechi tal nanda ngone men rabuli nabuli mini avanga na form 5 nabuli toso tali mendergai lechu koi koro sando mena nona stivi kite menandabe sarota mena na bulu mena usakin balam balade sando na matagali tuba banua pinakasar Sanjena to yori na ko lilo komite kai na saranga umarte kin saranga na no mosia mena ulutanga mire minro ni dala na fika lutsole na ministry minro dala kito dak sarawan na data dito ngitana ke the need to invest wana buli bikan renang bikan tau Sanjena saranga o martekina na no mutuko na memeri na nonra may buli buli ndole nangoni na ulutanga ni buli mendandana na buli viso takina na nonda rai nonda lilo wani kuntana chiko ni nero tukuna mere luchi usaranga na mutukuna ni lista lindo nangoni me lista lati banua sana doate ni chiko na nona tos Belete ni sa viso no baka sama no na lilo na baka ngataki ngono beka sa na pulida mai na buso na baka ngataki gele nervo ni mirsa na sa dota lichumpe na ibatanya dengan di nonra mendelititi ya na mado na biawasya na bong lebu bikan na tumbu lebu na barong sarchunga me nanguna ke na ulutang mo sa gewasya nga ke na kan lutu sumuchi ko na wili ningwan en relito soy no nonra buli Ona bibong gechi saranga pambimbi on boleh kenda ni tumbu me kandap sa kemu saya tu mendo ngono bina kaka o kemina ni mingona mimbi me kandap kade se abi saranga na senda ni sonia ngona mina mandangan dola yo mi mai buli saranga mimbi na boarding schools na dimani na sole buni buli ngono kade stu saranga idaki be batu to batte kener man dorawata ni mitata o wambuta na ngona kasan do na ngona binaka do minindo na ulumbale mindo na ngona me buli me da basar na tertiary level salim mandanga na bibu kini matentu musamino ni so miduruduru me ko na nguve na ngarabi buli ke muni tumtumbo biu mai na ngona mai buli binda ni chiko mena nona mai buli kuni sambi nga mena January mutu ngabi bisa kita lan Desember bole suba bolan rendre nomo vi pale ramai biuke rana no mi chiko mai na kaka na mai bako chiko mai na niu na ya moro nindana me vi buke ke balata these are the realities of living in Suba so lebu nimbula pani rani la ko chiko mena senden ravinden me na ko mobital no ba lebu communication it's very important vital no na bale choke koni wangiri chunga bana lube msala ko chiko to na batu kutu kusaka ba yolo ko talbi mo chiko mena sino murbital no ke na vale me mbuke na mbula ni mai tuisuwa ndavi roko bi chiko batikin kenda babu vale pitala no chiko batikin rukni to kini vale tarungi chiko sama na chiko lewa no na buli mina no chebi ngono to ngani vital no mesala ko na viro rewapi rongo da manda na bitu ko neto na lubemu rongo da manda na binakata mo vital no sarba binaka balita ka vei mo nang kilake sabana ba chiko na to sini buli santa mindana lebu na erbandom bula sa tuisuwa lebu na ngone en talambi mai me mai buli mino ni mai daba na buli baleta ni mino ni todo ko mai na bingarabi da kun bite kini en ragana nda ngone kun rambita kina valen rami choki suba baleta na bingarabi tor na tolu kem tol ndona timi ni bingarabi murunda na chiko mena non ramai buli nrata lebi chiko mai nrana numi chiko na valen ramai chiko ke na numi chiko na mbula suba na mbula ni lavo ya menta ko sar nguve menta tukuna wele sa so lebu ngana lebu sa ko ngani buli sa chuk nger mote angona mino o wamboten chenon dai tabi ni do menra babuli dinangwani rabbi mai men ramai buli nangara ba chiko me da bani sarawaten do nangoni na non buli on dai tukuna okay o sa set
o sangarap na nung bitabi. Kimbang hadi una be barati kina matem ka Dr. T. Mini tu ko ni mesada bunga nang ko na bingaw na. Pana pa na wali-wali. Pana pa na kie. Pana pa na sasalu. Pero ni bibu kitu wanon ramay ngarabi nangon ni nabuli. Bibisar na vital noan. Doon rin nagsatu ka na Facebook. Saron lang may kinabuli-buli tagi. Sa siwa man nga madhaw ka sa aliw na ika. Bita may na Facebook. Salaw ka rin doon na konti na ika. Ko bebe buli-buli lain danira ka. Dabang tekinan na technology sa tunang una kami nga bukeke na nonda bitartara na nonda ngarabi buli. Iya. Totok ba sar pa kora na rome waset ko nilibu na viva ungechi bikana ni tumbu-tumbu pa ne waset ko may mer sa mental na ulumbale na duru-duru ni buli sa minibani na ken na ren tas tab na ngono imanta donere le usranga wasemir na soni yang gona veni ni yang gona na ngona ka sa sobinaka do le weekend ni santa torra tunundolu santa ke banda minikila mi tapante kina bana ia ke kami tapaka samte kina na bibu ke bikan rana ngoni na ulutang ni buli sanga indonere binaksaranga umtanga babi binak takina bikem to na lenu committee na mutu bakang takina na biodata me mutu na dana chuko nango na vale chuko ke medo na kabani maga mutu na sotatali ia bana bana mutu mutu na sotatali mbeka na FTA hall Kito na gintana ko todo ko menango na FTA hall che kito na lako be na institutions na choke to na gintana na wili ina salibia para rondundu be kenra patki kito to na ke barti kina be kenra ke din ito na gito non rapai to sa natur talangan non contact metu kila chiko to na monita tikina chiko na non rasala ke membala to wala nga kina to ko ni chiko na non rabuli sa nakabali besar kala nangona kasa minutal na ulum bali bikan nangon the support system is there ana bato saranga bikan nangon na non bakang takinan na bibu ke satu so there's human resources, there's technology, and peer support. Saan doon minutal na ulum bali bikan nangon doon bibital nga tukun chumede na bitalan no na bibusake communication is key benda na tumbu-tumbu na besar na tukun mede me kota lin rami wele tu tumbu-tumbu sot biu mana chanwera sotalan disiam da mintu dikla na area de lo mamire ba bini binaksar ba lebu maramangas ni bule na no me biu se tu ni lebu an ba bini binakachuk me ka lele besar na we kan rasa sia mameka au klan ni lebu na ngai saraba na replay ni non taro bitalan no ya sulitan tamay na no email batake na sali buni bitar tarbikemu na buku ni sota na parumbuka. Okay. O yun na nunggu namban talipon ni 9226923. Diwa rua ono diwa rua tolu 9226923. Na nunggu email address alilia na ngatalibu one word small loki todoko alilia na ngatalibu @gmail.com. Kadi nunggu email address. Yo, feel free na nunggu page nga kari na Facebook kem bita chuka tu na itukutuka day sa bita sarami kena nomila comment nga meki chala ko may na nunggu messenger sa binak bali besar bikin mo na barong chukumay sa sul chuka tu kari na nambari telefoni diwa rua ono diwa rua tolu diwa rua ono diwa rua tolu na nona nambari telefoni maram gasni buli alilia but kena nona email alilia na ngatelebu all one word lowercase @gmail.com alilia na ngatelebu @gmail.com bikin mo na bibitar tareatu will talanga ke na nona messenger na Facebook mubitar taranga tu ke en alilia na ngatelebu nerbibi na sigwarombu kami mubitar tareatu meron kile ne wili meron ni rutu babaraw na lenu komite na kana baru takin na balong mabinaka iya karena may andot na bilwan moli chanaban put sana baru takin na mo komite menta may tauto kena ket yang bila ko to na taro kasi ito sana tunga pating ni kenda dabi bisig nga bakandabo kuni reto na taro bersana chiko na vi institutions na may bibu kebeke mo
Sa binaka besar babi ni binaka cukup Mm-mm. bikin muna taruh cukup mai bikin tu na basu ikan tabu musandol tu na matin katu mulang mulak talanga mai bikin mu talanga na ngoni kan tabu mu susu isuba tena bi bono ni taka dol tal tu ngana matin katu ba memu ngole atu ban talanga ke bikin mu na ngoni kan tabu musabuli rau chiko en be bono ni buli tor dake mu ngole mai mu ngole talanga mai en vito ni na sigma rombuka weekend nangon ni nangon chiliken na peer support en na be bono ni buli sa ndra musa bikeliti ko ndra ngole atu so nangon so bang nangon na bereto so ner ndra be ndra min bang kila wike mun sa buli ci ko musa na bikelesar en na betala no en singa barombuka esa nakabalik sar maramagas ni buli alilian na musuletu na mungona na singa binakanilebu babi ni binaksar cukat bikin total kan dalin komiti na Na. mutu bengaravi Nagsarvali budak tati. na kasalaram serta bali bikim to na mutu sema cuka men FTA au sana ngai banu ni binakatuyatu ni sig barombuka awan telnga keso na bitambe na ngai chili mai bikim na cuka tu na bonotani kito na ngai lilo cuka tu na bibuke na mutu na sota cuka dalin komiti na buku ni ulu tangan ni bulan lom ni ambaki au klan ni ungusi ke mi cuka tu balangi kimi na bia dondelinga talanga tu na bibuke na mutu tos dalin komiti Nagsarvali budak tati kalau ngata cuk na bingaravi. Nakavaleu, mutu mo demanda. Mo demanda Nakavaleu. Isa, rong vinaka na ni Rome Vital no, wat ke marama ngas ni buli alelia na ngata levu, marama ni na sengai, totoko baka woti na nona may bingaravi, bunga bikim niyo ni sema chukumai, ni raka bat ki koya, so tel nga bikim niyo na sema chukumingo, o ni anono nga ni buli. Nangono ko sa raka tiko koya na song baka marama, nambua, the marutaka ni matatakir to chukumai na leo ni committee, ni Kandabu Education Committee, the babi ni binaka ni tiko na nono to itubutubu na leo ni committee, na buku ni nono toko ni na nontangone. Wako sibir to ng olmi Kandabu, so bir sa ng olmi bakandua, and korturang subas, and bibono na BCBT, sa tiko na mbose, ni sila marumbuka, and non na numi ng ngone mera, wakaleo fomo, na bitambanin ni buli, surital tsunga bir na itumbutumbu, mera ngole mai. Balat inuir kaya na bitambanin ni buli, na may tiko, and FT Hall, and Knowledge Street, suba. Tiko muna program na chini, sa kerecho kaya ni orto na lini komite mo ni ngole may balilibu ngole may na walu pero ni chuki na bike mo na ngole mo ngole may na walu mo may ando ng biloti na FTA Hall mo may sota rawa baliwin na fomo mukha ko nga ni tanoma na erin doon may mukuto chukumay na ruwa na itamba passport photos na matal ni namu bitarongi na namu ID apatake na mo birth certificate Airbnb mer may ngole mai ke baka simini chuk ni torno mo result ni bitarongi mo ngole na Go Hill Building Turaki Go Hill Building Turaki ando ng dola na ken tambakin na no mo matala ni bitarongi do ngalan dol sa ngole tatul bisure mo ngala tvalelew Vane sotal na taro chiko mo ngai bitar nga be ngas ni bulalilia 9226923 nona number ni telefoni kena nona emaili alilia na ngatalebu@gmail.com sandono au sa lolom sarto tubale bike muto doko banu ni binaka na sota ni singa barombuka kalau ngata chiko na sasanga au sa ba ko mo chika tukanga Dr. T may Hawaii au sa lolom sarto pambimbi mo mo